nawubekwa sandla wemukela Jesu kunetinto uNkulunkulu lekatifakako kuwe. Nakatifaka leto tinto letho kunetiphiwo lesiphiwa tona nawuphenduka. Mhlambe angaphiwa kushumayela, mhlambe angaphiwa kushumayela live laNkulunkulu, kufundzisa angaphiwa. Ngiphiwe nje ukuthi mina ngiyawuworshipa, nedi nangiworshipa kuze kusukume nalo lemuva le asukume athi ngiyambonga uNkulunkulu ngenxa yendvumiso sengiphilile. Mhlambe awukaphiwa ukuthi utawuworshipa wena, uphiwe nje ukuthi utoshaya emadrums. Leso siphiwo leso sinakekele, ungasidebeseli. Lithi live laNkulunkulu bekunalamanye emadoda lamathathu. Lamadoda lawa lamathathu aniketwa emathalenta. Lona bamniketa lo wekuqala bamniketa lasihlanu, lo wesibili bamniketa lamabili, lona wesithathu bamniketa linye. Bathi basawanikile lamadoda. Lo wekuqala wahamba wayawadalisa akhe abangu-10. Lona wesibili wahamba wayawadalisa akhe abangu-4. Lona lomunye wathi yena ngeke mina ngize ngikhona kulidalisa leli ngoba linye ngiyabona nje sengiyambona nakakhuluma athi liyabhora, ngayindani info nje leso leyi-1. Walithatha waligubhela phansi. Ungasidebeseli siphiwo lo waniketwa sona ngezwi lesiprofetho nawubekwa izandla ngabaprofethi ngemalunga elibandla.